Wah, nama-nama pengeluaran teh. 35. Pen talun. Lah, balik kita kaburu na. Ya gereja tetangga. Oh, boleh kami. Nanti saya kasih. Suci teh, kalau tenong kupukada nina, PKK, mendari peladara laku kita solan asang, den noi mani dilan di susi na teh den tau mendau sugi, na den tu apa disorong tamatang na suci teh ayo ni Allah, alah si pak kada si amis iya kumua, paling tidak mi pukada kumua, lah di balu kumua, dah mi main na bisa bangun, si pak kada yung buko, paling tidak keluarga tahu, suci toh. Ya, tu aku dikata nah parah. Tapi paling tidak keluarga mi pukadang. Dan di mana menjadi peladaran. Nami paduka kumua, ya tu PKK tamadu kamu ane. Pernah saya bami komedi siapa ane pukadang di luar kosong apa itu. Anda usah terlalu banyak kata-kata. Lagunya kemarin itu berapa? Menurut berita 41.500 atau 41? Menurut 41 pas. menurut berita. Ya, menurut berita. Ada siapa laluan itu grup. Jadi, ya duka toh pembangunan lihat tanda kiring kalau misalnya saya mau lakukan kepala, nah kami mau rasi pak kada itu, kumapa lah apa putih antara kepala melom kena, nah kepala mati tibarana. Usaha langsung situ. Supaya marampa tu lona. Baik pada mentoleh. Sedia apa? Ya tu anu ni. Sedia apa yang sebelum hujan? Baik. Oh ya tu gereja pun tidak ada lagi keluar. Tahan video. Iya, gereja Katolik Stasiun sudah aman. Sudah dibicarakan Pak Opa keluarga dengan pastor. Jadi pada waktu itu kuparampo mohon maaf ke deni kada tibembing tilende pemisahkan. Ako lama bohong ite kami main to bulian ta mi ulang mi apa mi puri lako. Puta mi sulit tu Mbak. Oh puta baik letak di sulam aja. Yo mau keren yo. Iya, yo mau gimana yo. Ponne sepuna nenek ponne. Si puta ni nanti tomate. Lami pasti lami sulit. Mi pasien siami. Ya. Nuanin pori. Iya, madam idomi mo kung sama lama po ni saya. Ya, pulang penampung Pak Mandi guna kondoku. Oke, foto-foto sana, foto sana. Foto depan. Oh no. Penelope. Natin dok isa doy ka. Male mo lambo ko ikan. Male mo dikka.
Naturo Ambon, Nayang Basalebu, Male Morika, Maabar Mamisa, Banua Tanuni Rambu, Male Morika, Nun Tampiangkan, Solamintu, Solanasang, Male Mo, Tanuni Saile. Selamat jalan Tante. Semoga Tuhan menjemput. Kono itu saya. Kono. Anu deh. Balik dulu. Balik dulu. Oleh tayo na berhenti yung Diyos, solo kumundol na poli na mandir manok mali ulauran. Balik dapat ya. Satu mana nang ko pa. Ini modal dan kayak lauran saya, lauran saya. Tunjuk pinggir. Bunga di sana, bunga baru kamu bawa. Jangan kalahi yang pikul nenek. Ya. Ini hujan mau datang ini. Ya. Sedikit lagi hujan, ya sudah turun. Ambil karangan bunga dan siap ke duluan. Karangan bunga di depan. Ambil karangan bunga dan jalan di depan. Yo kata bisa kumpul nak bawa karangan bunga. Ya, oke Pak. Ya, terima kasih Pastor. Oh, tayo man kilalay. Oh, papa na logo sa lingan na. Lamyang kalau may dolo to. Yo, kenang ka impo dito ko bisa lo mo ko menang ka to. Tayo na to rona. Depende to yo na layang ka man ro ki. Yo. Obe mo de. Lobo ko nang ka isaw. Uran mo saya. Tidak ada lagi yang foto-foto. Sudah banyak foto. Ini hujan mau jalan. Yo, tengah mosor kata mau foto bang. Bawa itu karangan bunga. Wandi, karangan bunga itu bawa. Ya, cucu semua angkat karangan bunga dan berangkat. Yo. Tenda alay dolo no tenda. Alay la ko dolo na pertama to saya ano yo, papanan yo. Bapak saringan. Angka ila ko to tenda dolo. Angka lumay. Angka la ko to lakian. Yo, angka lumay to lakian. Ya, angka. 1, 2, 3 angkai. Oh, hindi lang ako lang oh. Suruh oh, iya benar, geser di sini. Geser lagi. Dekat alam. Geser lagi itu alam yang masalah yang mana.
Ukuran mo saya. Pasang sini. Ya, oke. Lanjut terus. Ya, patah dulu. Oh. Pagkaloro, yung soka. Ito pia bisa dibaca lo timuna. Male mo mi. Na ke murano lagi. Yo, lobangan nila, dito nang baka kayo mati. Lobangan ni mati. Babulian. Lobangan nila lang. Oh, pasisala kisah dulu tuh supaya bisa kumpulkan babulian na. Oh. Yo, angkai mati deh ya. Yang tidak kepentingan supaya jauh-jauh sedikit. Supaya bisa cepat selesai. Yo, bisa mo kumidor ng tebong ngayon mo. Hindi ka ke. Ba hindi ka ialak ko eh. Oh yo, bang tulak ke bisa yo. Yo, dia lagi kenalangi, yari kita na bisa. Ya, pori pa daw mi. Hujan. Kayaknya pakai mantel bagus ini, ada kapayung. Jalai pite. Oh, sorong lako di lako daw. Yang kay lako. Naduka to tahu-tahu yo pala ko dun kay tu bulian na. Oh, dai kum ke to melang bulian na. Yo pasita si sala tidak naro ko kay si sala. Yo kurang tenang aja sampai ini. Oh. Tu lagi tengah. Orang yang bertujuan corok kok. Kurang musai. Ini depan nggak arah ke tu. Oh, nabo, tangkap meloi.
Nasalah. Leno mati. Leno saw. Yo kena dito yo. Nasalah bende. Nasalah. Nangka. Mulian toto pori. Yang ada nabi serta sudah di orang. Dulu kita kalau tolakian beri tendende. Sasusi toko pote mulian nende. Yo, yan na bisa to lebar na ke tan coba. Pakola abi me lo ke no ada kilo. Pwede naman telik ulan. Mantel dulu guys. Bau. Mantel. Oh, poriduke to patilanga, poriduke. Ni panondo me lo ke na male le do. Ni pasar ko am de to. Ni tela ko jole ke si pidaya. Baik na kami sa ano kuriyo te ulan baila ko lo mi kuri. Yan na pasti ako lo ki. Yan na tayo dito no la ke jolay. Tayo na lang pati ni Sergio, masa tayo sa wala ni Mati. Nasud ka. Sabar dulu guys. Pakai mantel dulu. Yo, ini di sana lah pero ko, itu kan para padu pero ko. Sana. Sana lagi. Kabel do, ya mate kenda pande pele tero ko to oda ko yo. Yo. Salah. Salian mitinde. Bisa talo lo. Mana ya. Toy. 1, 2, 3. Oh. Padahal sini. Batin na mong bukoy plastic tinde guys eh. Pakalolo itu tinggal rosok ke beliau. Ya, kalolo. Lagi pakalolo ni. Yo, gitu. Yo. Oh, iya mo kami nila kung pori. Nangasusir ka to tente. Oke guys, kita siap tempur. Kesehatan paling utama guys. Lama ini, iya, termasuk lama ini. Yang penting manda. Yang penting sudah pakai mantel. Komen Rokomika. Awahi komen kita. Oke. Siap tempur. Nangalam orang ya? Oh iya, orang-orang nih kita. Orang-orang nih kita, Peter. Pokoknya hujan-hujan. Sedia payung sebelum hujan. Daripada sakit. Dati lang mo doon tayo. Ya, nabi sabi malololo tayo sa way. Pagkalolo sa to, ya.
masuk lah kalau aku sudah Manolo. Oh, orang puta boleh yo. Yo, malam bukan mati dong. Oh, melo mo. Ayo di sini. Jalan keluarga guys. Yo, pantala kalau kami polis bisa daun di sini lagi loh kok. Ala nasa kami polis. Oh, dan tadi lang apa lang nga? Pantantoy. Nabira na lang kita dito. Oh, yun na yan to pantoy. Tayo pa yo eh. Pasakat ko kami to kundi na lang ko. Oh. Pantantoy. Cari mantel aman. Kurang kapodo kapatid tetap na doy nalakan na pat gimbal. Namun tayo na libugan na marandakan na mo. Sudah malam iyo, mabongi mo. Manila mali eh. Tahu yo. Kurang nopi. Melo mo. Okay. Mana ini? Ya tapi kiri software menilang daw eh. Kameramen eh. Mantel. Kurang mantel kameramen teh. Supir ka lang ngecek on din ah. Supir lang ah. Sida duari. Lama banyak lambat mulai ibadahnya. Ya bisa nih. Jam 1 baru mulai ibadah jadi lambat. Orang-orang mau keluarga guys. Basah. Ini loh, tak nasi burat tuh. Marandang dulu. Pemandai ya ka atur ni daw ki. Ka atur ni daw. Yo. Tetap purutan. Din kalau nanti bukan bisa dulu. Karton dulu guys, pakai air atap sampai sabar kami dulu. Oh ya muntah mau misiburan orang tahu mau punya. Nanti mau misiburan udah orang tahu mau. Sibur apa? Udah betul. Oh, iyo, pasal ako na yun no kisunod ji. Dulu guys. Sabar dulu. Kita setel kamera dulu. Ayo, ngecek gitu.
Wala, lako ko si Pampuli te ulan na doon mo eh. Daw to daw, imbitang ba daw, king ko daw, iko'y Simon tang kibay nila daw. Tangyo mo to iya. Maabadong kiya to. Muncul guys. Sabar. Oh, ya daw te, yonasan ko ito ampona. Mento ampona yonasan ko daw na rin tayo to'y. Langsung pira. Aman kayak teh. Muy maine. Yo, tak na ka wen kumiberkat ka na to. Kita mi yung to'y. Iyo, dili mo nito na to eh, batasan to iyo. Hindi pa yung tayo mo kiyo te. Hindi pa. Yo, tayo mo si Pastor. Tuwa mi na yung parang ipasang. Hindi pa, kasi may mati. Ron na to. Puri-puri mo di ba? Puri-puri mo daw pa yung ipasang. Yo, tali Pastor. Yo, Pandoy. Belum, sabar. Nakukuha na nga tayo mamila si Bura. Nasa anawon na kabaw mo kami. Siap. Ya. September. Siap tempur. Bata. Hujan. Ambay laso. Lang matata. Hindi tila ko eh. Yo. Oh, puta mi to mi tanang kana. Oke, Yo. maju. Mbay taw dolo le. Nulala ko to lakyan. Maju. Tidak naik drone ini guys. Hujan. Nah. Sabar abang aku mikir warga. Kira nalo kamu drone. Iya. Oh ya to tangan nabelan na mumala daw ki nanti ako nambi. Yo, to matua. Nalarus ado kejaringan teh. Yo. Oh daw mura marandang pa yun na. Mangka, vale ini dolo, puta. Maka berhubungi mau. Yo, letay na dolo le. Kondi tena kambuto ki amat malombo. Oke mo. Malombo na kondi na kambuto ki amat. Oke. Yo, letay na dolo. Tesi ke, ya, ya. Yo. Dako. Oke, 1, 2, 3. Oh. Putai, letay na dolo. Oke, baik. Gas. Oh, tayo na sembang. Yo. Rangan din tinaga din tayo wala ni Ernie le. Yo ni Ernie. Hindi tayo talakyan, puta yun ay. Naya, diyan bisa tu. Sa sibig ka na ito alam. Ya. Oye, tayo na sembang. Pura yun na lo, sibagi kami. Ya, okay. Ya, okay. Ya. Yo, tak siya kau tulang alalan. Yan na rin tulang alalan na alay pinalo. Motor, auto, nasa lengke mo ito motor na ko na layapin na sa atin o sa kanan to. Yo. Oh, baka ko ni mga papuri. Layo-layo tinin. Pinanganta na. Oh, sana yan ang papuri dito. Dito na iyong umay. Dito kayo umay. Oh, ang sa kulit. Paano tayo nasa mga papuri di may
Dito kayo mamay. Dito kayo nasa kayo mamay. Ah, sila po ang paborin na. Dako. Hindi pa tayo. Gawin. Yeah. Lago, tayo naman laro tu. Pakasip daw. Coba yang kayak gini. Oke, gas. Coba yang kayak gini loh. Oke. Ya, oke. Oh. Oke. Ya. Hampir selesai, sudah mulai jaringannya. Oke, jaringan. Oke, jaringannya.
Atas sudah siap. Rame guys, rame. Pengaruh apa guys? Tabe.